Wemeli kamaulai constituency ba proses saukmi ulakam bakajingbon jangki consultant bar jilla secretariat kalakani ya kabha ne kakam jangki samla ka jilla ya kani ulakren hakawai kajing ya langpli ya kalinti ya kali hamaulai maudat baki pata haka khat artarik mentau banai nopra arjar arpuar uba piti saukmi ulapen pau ya kajing sngo lengo ya kajingbon jakini ki consultant nabar bat ula ongru bakumu emeli udon kajing sngo kya ka bakraw ya kajingwan ni kibriu ki bana bare ga kam jagi khun samla pen bau ya ga sarkar Meghalaya kadon kami ga pen mau ya ga sarkar India ya Amit Shah kemal pular don kam bakan inquiry no ta don kam bakan notify no government India sedang CBN kori kan berlap ya ga jisya paro ga bede ga bukro ga bon do sosno mata bede bukro hamtam ki di border area nakali yang jiki kis solingo kumduk mta ba sarkar sumbong sarkar lasha wano CBI kori ken tokit no yang dikam ni madala jeni aku lai bena lai tiau musimla tokit yang dikam bagi ke jilong jiman jongga jelah jengi hibro ko be hagani ski mata bagi hak welcome hak nang juga ngasuk ai kop na so ban pau ke songu ya ka mekle high court ka jingdam mekle high court ang ni mata i bagara ka sarkar mata ka di sarkar betlot Kesokar melawan terekam, kesokar melawan ai ke direction, ai ke command, dan ke policy biang, dan ke program biang, dan ai ke direction biang, dan ke high court. Habun high court, nama benar ni hak abadi bagi jemput pur usam. Popon ki beriu jingi benar pur usam jong tiba asang tiba Meghalaya. Puro ke ut ke nam. Kasenjuk kira basnong, maka so ke jingut jing nam jo ki beriu jingi, jing beriu tiap asam. Apa asam tiba jengi bertunjuk beran kebanang ni poslong kebanang cakap si sepo asam bersyukur dengan Meghalaya dari asam dari sepo ka Meghalaya ikut Meghalaya ikut mendak dalam pesengnya kau pesengnya syuai ke penbetbut misam para pesengnya syuai kamu kini hap long syuai hap kaba pesengnya syuai kamu hapan pesengnya ya kan ini penbetbut misam hak ni kesengi bagi ini nak yang jengi kaba ya kan jengi akhir kajing le kerki jong de sokar hado kata habri ngam dei bad aka de jimmet port pes port usam bari sokia phana ka leng jingi mamun chwa ga dega asam macha ka dega Meghalaya mata asam ni sokia bagi jaka jingi bari jong Meghalaya ga le se po asam de na jiwan ha jong hastem high court kasai court mata sangi ashwa bagi himti ba sokar ba thamai aka sokar wa thamai ga wan bagi himti sokar ba thamai da wan sokar ba thamai i hapan pasangi ashwa Nengile kumnuru takiton ki minister habaka jimut tasesku pesha chalor poi sepo poi compare umta kababahi ban ya kabangingin do lo jong jaka ton kami kesatisku bagani ka jaka kan de shwa kadang ba ka jing mendohi ka no lo jong tikon mo hikmat mo bahep na ro hikmat disuthu mata ka disuthu na ka dang jong ki ka boba ka kai ka capacity jong emili hababla shong mata po sekati apo babla jing mo mili ka de ka kyong ka overall address nam da jelahi barokoi ada kwa ba ni de kwa ni fa man pendem mi da jelahi barokoi li ke jingi sibun ni da pe hagni ski mata ka sarkar jelajui ke ba khambun ki di consultant ke ba sokya bhagi samla ji ke ba pass bun ki jing pass haru kom ki jing pass dari computer ki master jing baru khag la pass yo kam jam ki ba ko le pass na bar ora ki samla na bar thamta na pass ong them bagian train consultant na pass secretary skem banari tu barata ke ba skul ngo na kaleng jongan bun ki consultant ki na bar an kinaji ki yo kam jam dengan suatu apa kerja siapa benda kesoka nak benda jogi kun samlaji kami kami kat ni jinjar kat ni kecik kedua kat ni kejiran kamtam hu covid malama lebon kido kam do jam kepala kasih kam business dari siapa kesoka berhaulan di hindai ini soka belum tahi kam don cepat mentagi samlaji tekan ni benda jong kumno hikmat kapan boys ya kena benda to itu ni bong oba piti sok mi mentau dong soka kajidon ni soka tengah kamut mentah bang mengenai isu ke pada jong jebre isu jiri jong ni aja pai ba kanum kren hab ban kren isu ke jong bijong soka kamut mengalu minister tadam mengalu minister hak kabinet hapan ris lakim musgam kadang bertajung ban sim dakoi ke action dengan mentah kasdong tamuno kadang tamu sidon lang nomor decision making ngam dan mentah EUN habaga decision making ke biang ke dimenta juga ban kersian habaga decision making ke policy josor kambiang di mandalika juga persya